Hello, today we have ule kitchen la kalolom le cheba tunjuma chuan Korean skincare step riat changa step som chu eng chiang ye ti kha karontar lang dona an skincare hi isha tip hei chuan we makeup pot tel mia lo product sang sang pariat te som te voi khatam maya han noi chu katia I achula moni le te katia ame ero chu Hmai and skincare 8 to 10 hi a khovel pum puyang puin vun en kol dana I enge vun hrisel le vun I moi le glow khatyang ang kan nei theina tur ko nga chuan he a chaber ani anti ani morning skincare routine step number 1 zing an thoi hianin an ma hi tuin an splash thin ani chu an step number 1 ni chuan a chen chuanin I cleanser te in and follow le thau bokta step number 2 or step number 1 thau ni chu chuan follow lo wa khami ta tuya splash a phirungo te pokha anom thau ta kha kha chu a machine zerte ponenga atin a bun type zerte po ani karin boka chu an step number 1 chu ani step number 2 chu karon soito ka video masa a toner ani ta toner hianin kan vun hi ati chai ma keima po in kapmana changin ka thak to lo ka ti kha I toner kan man hian kan mai phia afai kim lo te vun thunga abal lo om te kha kan han shu khan ati fiber ka khan I next product antinan toner zo serum kan lo mangta khami serum kha kan vun thunga alu zo le theinan khan toner hianin apuinis mani chuwang chuan toner kha apuimo tu kati to kha step number 3 a chuan essence anta essence hi Korea atanga ron chuak ania antia tiang ang US ate tunma chuanin essence hi enge chu tiangin anmang an tingai lo an shelo ti khane ka sha chwal chuan essence ka nei ve karon mu don chawani hei hi ni ta ka nei chu hei hi cos rx ani ta hei kalam dikem am product ming ka shalawa Korean product ka duna chin pakha chu hei hi 100 ml ani ta an product reng hi tau angin langma se atam thama min de rei thei ani India product tenen ka te khin be fo china antinan lakmi ya te po 30 ml pakhat am product enge whitening serum ti mani khalo en chinula asha chuan kha 30 ml kha zariat lai ni chuan India product hi chu atlang puina an package hi te mayang an pack dan he an phakar ka tia 50 ml lakmi ya pakhat ka man to thau an moisturizer pakhat kha 50 ml an tita hetia alandana chuan alang lian tu ni mase achunga te khan claim te chawin khami a product a cream omna te kha chu te ni ta khatyang khan am pek dan te hi an phakar he ka te thaya enge amman alo atom jo kang chuan lang chin ni Korean product ai chuan am ero chu he Korean product hemi hi essence engzatin nge ka lei kho ka she to lo hi ti hianin kumtir tangin ka mangani chan ve pokala manglo hai chu nya an product hi enge lian angin tau angin langma se a quantity hi atama kum khat don te min dei chinani chuwang chuanin a tau lo reng ka ti ni ke chuan ain lok hlei lu tukani kan soile du lok chu essence ka mangbik lowani chu ma se serum man zawa chuan lei tur mai ka shelawani chu ka serum do zong ka hei hi ka chanu u te zorani ta serum ka ta ka cha khan he mi rom pe topa essence zo ka lawnia ma se serum angin ka mang tamaya hei hi ni tihanin ka kuta ka ron ta hei hi tihan hei anum hler maya hei vun chunga pun lama tho ai ma chuan kan vun chunga hianin enge thua sang vuna hanom ta khanin a tho na tu vun chunga ani an ti step number 4 a chuanin
Ampoule kalam di kem kasilawa chu step number 4 chu ani athala karon tar langa achan chu kanei lo wangin hei ani a thala chu hei Ampoule hi essence zo man turan ta serum ma cha le si khan chu po chu vun chunga a tho na tur kha adang le anyang chu ka shecha big lewa tho dan chu a chen chuan in serum aya an hmang te po an ti thauta ma se tun chuma chuan in karon tar lang tur zo tak chu essence zo khan Ampoule he an hmang ni step number 5 a chuan serum ni ta serum hi chu kan shede ufura ke pon karon soi to ka video apo serum han chi sang om ta vitamin C serum te om ta enge serum hianin a tho ber chu kan hmaya enge chia timayang I mai chalawi enge khata angkha aticha a ke po in mai duk tire nan clears vitamin C serum te ka manga khatyang khan tin chu ba ka serum chuan kan mai kan vun chuar ma tur te awenga chuwang chuan serum hi chu I katha ngai lawni chuan step number 6 a chuan moisturizer ani le ta moisturizer chuan in khatya ang in sianga al mizawa te po enge cream kan te mai thin ta khatya ang enge kan vun hetia po na lang dan ang zong entiran kan vunte alo ro ta khatya ang protect tu kha ani chu moisturizer he apoi mo emema azawai hianin hianin anmania tho na chewan nei ka ti kha wang khan apoi mo emema ni chu step number 6 ani moisturizer chu kaman he karon tar lang ver renga tuna chuan ni puilai te ani ta hei hi kamang ani hei hi Neutrogena anya hei SPF 15 ani hal bokani lo du ve te inom takin hei hi sensitive tan chuan ka suggest lo kamai hi kavun type hi normal chu dry ani ta chu ti chung po in enge achang chuanin aina chep chin ka ti ka du kamang rei tol tol ka du lau tol ani chu ka zo chuan hei kaman zo chuan kamang chunjom tol lawang step number 7 step number 7 a chuanin sunscreen an hmang le ta sunscreen hi an ngai poimo em Korean hianin apoimo boka I kan vun a proteka tin sunburn tur te po aveng tha a chana chu in shivek thawanga karon soi tam lo menga in chhuana te soi to angkhan sunscreen he manzia turania abikin enge vitamin C serum te in man phei chuan ka ta ke mena kaman karon tar lang velenga hei ni Neutrogena tho kamanga hei kamanga 50 plus anita kati SPF 15 ta he tau lo ka ta chuban chuan kamang char ni sunscreen a chon hei deu chau hi kamanga hemi karana chuan a chang le lotus te po kha kamang ve thawa India product hei hi ni ka follow ang kha karon tar lang ve ni chu avain ka follow big lawa antinan essence te Ampoule te ha kamang lawa follow vector chuan sum nei te angai ve boka I product pakhan man te po tau ve ya ka afford phabik lawa chuban chuan ke chuan in toner zo khan serum katia serum zo moisturizer le sunscreen in ka follow me chen ni step number 8 alo oma chuta chuan eye cream and mang le bok ta ni eye area hi enge kan buna chuanin kan lo upa a kan vun lo chuar na lan nam saber po kan eye area helai hi ni ta ni achan chu a sensitive kan vun dang ain anobi ka chuwang chuanin kan nui te po in enge vun chuar ma chan tang lai han ring ka saron sa thei em ka khami en kol na big tur tang khan eye cream an mang bokane la chuan eye cream lem lawani man thei te chu acha product zong an nei ang zong ka nei thei vek big lawa achang chuan ka manga karan auta ka chunjam lawa chuan eye cream tu na chuan ka mang lawa enge kha lip balm tender care te kha thasika chuan khami aro dewa ka shat chuan ka eye area te khan ka noi me zela ka vun arol tuk chuan tender care te kha ka mang le me zel ni thasika chuan ole kha Korean skincare an morning routine jok karon talan thai chu anita tajang khan Korean me chaina an vunan lo en kol na sanjia te po kha kan sha jwal pha ka be se ya ole ha winta na karon talan thai chu ani
cái channel te mình lo en sak china kalomba lo en sak zel ula chuan mình lo subscribe le zela mình lo like saka notification bell a khan mình lo click sak le zel tur khan karon som le bok chew